Karbi Anglong Sports Association atum akimang pon klim somara tuma phanta anso se football ke pathuanat angsong kirung ponje phanpura all Karbi Anglong Inter sub association under 15 football championship surini ra inkoira ke thom dogmoka higher secondary pathua klamalong ke damtang chitini phai krip player ni angdung kiti pathu ponno Karbi Anglong Sports Association atum kachipatir pipon all Karbi Anglong Inter sub association under 15 football championship surini ra inkoira ke thom dogmoka long ke damtang chitini phai 4 ni pen ke pathu pang cheng ponsi ke damtang chitini phai krip player ni angdung kiti ke pathu pon bangso ke pathu hut aluhiaman pen kasa dunmai phu jiwan pathak kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron kasa football secretary horeningti Dogmoka Sports Association amai phu Bikrom Terang Kongchun bang Komol rong phara tumche tong dunsi ke pathu aklim somara tumaphan aning parung dun bangso angdung kiti ke pathu pon terang tum lake hanjang langso SA lapen langhin tinyali SA tumang bongsi pathu ponno ki pathu pon apora hut hanjang langso SA tum ke thek muchora jok 5-0 mate pho 5 ya goal pen ke hayanong e chipari deng pon Kasa hin pen pinin kechengsi all Karbi Anglong under 15 football championship ki pathu panalong penamatsi thekpon longno lapen kasa hin pen kemang pon lake ki pathu hin kangthur pon henu pusi kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron pen minje pon under 15 na bang kechengsi lo le bi pon dak pen si le tom non all Assam da pathu dam kit ko lapen all Assam masi champion ji mala manga ko I league youth I league bang pathu dum long ko age category bang that's so possible important big lapen especially football bang grassroots pen ke groji pan grassroots pen koso si ile tum wanunji mala so kosi desmet pet under 13 under 15 under 17 tum dolo patumi hanjala so long dolo ini daglo dok moka long doi blok pen abang ke under 13 manja long doi ji Dogmoka pen semsing ti Karbi Anglong live